Iyo mukete riu no menya ni ndira umuka na godira turo ni mwana oyo wa medura obrangata na ndaigwa kwanza no here ndaigwa de Stacy ginya ni aramenya ni ndamonire mukidance na Stacy romantically ko ona wewe go kwakira guo mundu njona ni munyendaga ona gakira guo ni dance gisia Sasa ni uragusagia Stacy arafu ni urera go mufuto waku ndora ikarete wega riu ndirona Stacy riu ni anyitete thinga mwitu acia na ndi hau riu ona inyo mwambe mutindikange tondu nduracoka na ihenya sweetie Hemo dhuri to kuonete haha ni wakudita bainaga flight. Ucio wina ciana inya. I was 70-year-old young man. Ucio ndari ndorora muthungu rena 71 years. Ni urora. Ni pilot wa skyscraper. Ni urora etha gutukuthie na thungu anini. Matira aya nini ni maranywa dawa mo ena 71 Young man. ena gorotheru no te sini gateithika Ni mwakonera mundu i ni gateithika tondu ku ndirona gagitobora tondu nona kiuru kiria kirakanyitite ni wandirire no horo cio by the way on a very serious note ndandirire naguo ni ndaririe horo ucio na riu mwana ni muhonu mwana riu ni mwega sawa ni agire na shock absorber augire thina wake wokire kuharia mundu endaga ndibura ke maikirwa acemania na Mike Murimi atwaragwo mucakuthi Eure gai aterere ndugetha mawakiri ma US maigana ona tunorwo kiwatho ithaa riri ngitwambe turihe biru i mutire botiga iguturenga ena mundu reto waji wajera igate tunajiona skari nyinyi na nani kurumana tonde ndira ono kire ndarigo na nani Tomodo to huru baroro no gena na tuire tuturia kendige kwari ndina thayo mwingi muno ru ndire ndoguru ne matwarithie huru baro kaguru Geshoka gohiena Python gukoroyena kindu Pathfinder wathi kuruta tukaraithia kwa kaigwa tari magia raria kai no ru aruta ngothi biu na yonurite riu hiena Python ye hutu reke ngure wahura thimu watukania cameraman ya TV corona TV kanwajirie ni tuthia TV riu ni marigani wana gutwara TV live Muthoni wa Kirubani araingirire Stacy wa Digital na Gathemba thutha wa kuona video yao makidance hamwe riria arari kuria mwena wa USA. Amera metuaga ahoreri metuaga ciana muno riria ekuo no riria atari kuo ni ucerati. Nake Gathemba eteterana kuga ati ona Baby T ni adancigi nake riria menake auga ni amenyaga ni mamwendaga ati Stacy ni anyititie thinga. Muthoni auga ni aragwireire kamuthungu ga 70 years no Gathemba mwira ni orite njira maundu maya mothe marahanikire riri Baby Top arari icera kuria mwena wa USA no ni arikitie gucokereria guku Kenya na riu kwe mashabiki mukite comment section taheo mwetagwo Sarikim augite tulikuwa tumekumisa na kaswiti venye ulikuwa huko nake Sinyorita ni augite mushakuthi iyo ndo nini sasa na Kesta Jogu ashagire na laugh emojis. Kwa takriban miaka 15 sasa, Art and Craft Kenya imekuwa miongoni mwa kampuni ambazo zinaongoza Afrika Mashariki na Kati kwa ubabe na ujuzi na maarifa ya hali ya juu katika ujenzi wa fanicha za kisasa. Teknolojia ikiingilia kati, Art and Craft Kenya imezawadiwa hivi karibuni Best Furniture Award 2026. Hivyo wakiunda fanicha kama sofas ama ukipenda viketi, meza za kijikoni na sebuleni, pia shurak za kisasa au vitanda high quality and strong, size ikiwa ni 5x6, 4x6, 3.5x6 na za watoto pia. Kwa mawasiliano tupigie simu 0791304459 au pia WhatsApp ukitumia nambari hiyo hiyo, au unaweza kupata katika wavuti
au Facebook Art and Craft Kenya. This is we present Hope Ready Driving School, where we say that your safety is our concern. Remember that we have modern vehicles, manual and automatic, and I know that we have the qualified instructors, and I'm very sure that you will learn, not only to learn, but to be a confident driver. Our mission is to provide safe, high-quality drivers training that build confidence, responsible and road-ready drivers, with a vision that empowering every learner to drive safely for life. Remember, when you have the right information, you will be Naam, kwa matangazo mbashara uko karibu sana kutangaza nasi katika Artboy Media. Ni kampani ambayo inafanya kwa bei nafuu kwa matangazo ya video ama ya picha pia na ukipenda pia mention ni kwa bei nafuu sana. Unaweza tu email katika joseboy254@gmail.com ama pia unaweza piga nambari ya simu ambayo ni 07 ama ukipenda 079130 44 na 59 katika WhatsApp namba ama ukipenda mawasiliano, hiyo namba iko open. Welcome to Artboy Media for any update.